مقام نوایا هری خوش امت محمد بیندان فانیتی گازی سجده و خواندن آفرینر گردون و کائناتی یا خدای تعالی. دنگ دست بکر ای دست نمیجا حضریا سجده پاقجیا به آوا عزیز آج قریج و آلوزین فانیتی و صحت روح گیان و جسته میه چاوا کو آل جبو دومارونا جیانی و جمع هری فرد و نشانه پاکیه به آزانا شریف جی نوایه که او چند گرینگه کو وی آوا هینک لمدکه و مبر به سجده وریدکه. آزانا محمدی پیام هفجوینا مسلمانان و بانگنامه عصر سعادته کو حیا ایرواتیه و حتی ابدی در روح و دلانده آلام بده. یک جی مالین خواده ین کو وی بانگا شیرین بینا برجی آلانده ده جی مزگفتا سلطان احمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Deka em binêrin. Melayên me ji bo azana şerîf ji me re çi vedibêjin. Ezan denince aklımıza Gava em dibêjin azan iki şey geliyor. du tişt têne bîra Bir me. tanesi Yek jê önceliklisi ya sereke ediyorsunuz. îlankirine çi tê îlankirin Allah'ın yüceliğini, meziniya Xwedê Allah'ın en yüce ya herî mezin Xwedê tu dibêjî pişt re jî Allah'tan başka ji ilah xeynê olmadığını Xweda tu îlah nîne tu dibêjî. Paşê tu dibêjî ez şahidiyê dikim ku ji xeynê Xweda îlah nîne Sonra diyorsunuz ki işte ben şehadet û ederim dîsa ki şahidiyê dikim ku Allah'tan başka Muhammed ilah yoktur. Resul û nûnerê wî ye ji hemû mirovên ku azanê guhdar dikin re dibêjin û îlan dikin. Ezan-ı Azana Muhammedî ji bo ola me hêmaneke Çok önemli. pergirîng e. Çünkü Çimku onun bi saya azanê İslam ola me
گهیشتی حریتا خو یعنی یک جه گرینگترین هیمانین که اولا اسلام شانی کسی نم مسلمان دایه آزان محمدیه. ده دما پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام ده وقت زانین ده هیامین دست پیکا هاتنا اسلامی ده مسلمانان برنه پینیتی و وشارتی نمیجین خود کرن. دوره پشتی مسلمان بقوت مون جه پیوه با آشکره و بیان دست من نمیجین خود کرن و اسلامی جیان. Haydi namaza بگوتنا diye söylüyoruz. Daha sonra ورن نمیجی دست پید که haydin kurtuluşa دوره بگوتنا هایدی خلاصی دوم دکه. şunu anlamak. افتی Namaza وی معنیه کسین که تینه و خوندن namaza اجابت دکن icabet eden insanlar, و تینه نمیجی insanlar, گر که براستی پیورا خو eğer namazlarını بجه icra ederler, بینن kılarlar, و نمیجی خو بکن Allah'ın izniyle دقاتا خودی ده خلاص دبن یعنی sebep olur. او نمیج Sonra da tekrar دبس دما خلاصی وان دوره دیسا ام مزنهی ربی خو اولان دکن و بوی آوایا زانه بداوی دکن. sadece sabah namazı تنه دنمیجا سبیده جدایی هیه دنمیجا namaz uykudan daha سبیده hayırlıdır ام diye دبیجن bir نمیج جخوی بخیر تره. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Onun içindir ki جبر وی که حضرت پیغمبر خواستی که آزان بشه و یا هری خوش بخوندن و به بلال حبشی دین خوش آزان دای خوندن. ilk defa یکم جار بلال حبشی آزانا شریف خوندیه. پشتی وی پیواجوی مسلمانان براستی جی پر گرینگی دانه آزانا محمدی و ملت مجی گرینگیه که باش و مزن دانه آزانا محمدی. Tabii ددما عثمانیان ده یعنی با پیرین ما خواستنه که به شیوه هری خوش آزانه بدن یعنی وکی هر کاری خواستنه آزانه جی خوش و به هندازه بخوینن و ایروش به 5 مقامی تی خوندن لیبل ددما عثمانی ده به 7 8 حتی 10 مقامان آزان هاتیه داین امنها به 5 جارنان جی به 6 مقامی آزان ددن. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. millet olarak ezan براستی جی گلی ما عاشق آزانا شریفه. جبر وی یکی که آزان هری خوش بیستراندن ام هلوستیا. جبو بیتر باندور لإنسانان بکه ده هر وقت آزانه ده آزان به مقام و نواین جدا هاتیه خوندن. sabah namazını işte sabah makamı. یعنی نمیجا سبه به مقام صبا، نمیجا نیورو به مقام اوشاق، İkindi جارنامه حجاز، نمیجا عصر به مقام راست آنجی حجاز، نمیجا مغرب به سگاه و حزام، yatsı namazı. نمیجا عشای جی پرانی به مقام حجازی آنجی جارنام به مقام راست دخینن. Biz tabii Hazreti Bilal'i بگوتنه کدن ام ایرو پیشه حضرت بلال حبشی بردوام دکن. حضرت عمر گوتیه گر از نخلیفه بوما والله از ببوما ملا ایرو ام وی پیشه پیکتینن. Kıyamet günü işte تی گوتن که در روژا قیامت ده کسین که بجنوان هری دریجن مؤذین یعنی ملنه و ام او کسی مخاطبین وی مزگینینه. گر که ام وی پیوری باش بجه بینن. اف جی مجارکه گرینگه. Dolayısıyla جبر وی یکی dediğim gibi وکی من گوت دوی en güzel şekilde. آزان هری باش و خوش بیتا خوندن. Şimdi biz burada
Niha em li vê derê guhdarî dikin, dibihîzin, Ben yurt dışından ez gelen bi kesên ku ji insanlarla derveyî welat têne vir dipeyivim, sohbet dikim. çok Em dizanin ku pir kes ji wan dibin bandora azanê de mane û bûne misilman û İslamê pejirandin hene. Li gor rîwayetê Pêxemberê me sallallahu aleyhi ve sellem wiha pêşkêş kiriye. Du tişt hene ku nayên red kirin. Di kêliya xwandina azana şerîf de daxwazên ku têne kirin û di dijwariya şer de dua û niyazên ku têne kirinin. Biliyorsunuz Ramazan ayı Wek em dizanin meha Remezanê, manevi meheke ku hestên manewiyeta mümînan berz dibe û pir digeşe. insanlar Misilman divê meha mübarek de bêtir girîngî didine baweriya xwe, haya wan bêtir ji feqîr xizanan heye. Yani meheke ku misilman ji her demê bêtir girîngî didine îbadetên xwe û di manewiyatê de digîjin asta herî bilind. bir ay. Ramazan'da Bêguman tabii insanlar, di meha Remezanê de baldariya însan ilgi ji alaka, azanê re zêdetir dibe, ruh çimku alemlerinde aliyê wanê ruhî digeşe, İslam'da yani bi daha İslamê re bêtir têkel dibin, bi nimêjê re bêtir eleqedar dibin. kendimiz Ji daha ber çok ku ibadet em xwe etmeliyiz. bêtir arasteyî îbadetan dikin, nimêj û azan jî bêtir bala me dikêşîne. Ev pêşkeşa wî bi me dide zanîn ku Hezretî Mihemed sallallahu aleyhi ve sellem çendîn giringî daye vê banga pîroz, azana şerîf. Bizim Ji ber vê her yekê zaman her dem Müslüman- azana şerîf Müslümanlar ji tarafından, alî misilmanan ve bi coş û kelecan coşkuyla hatiye karşılanmış. pêşwazî kirin. Ama Lê belê Ramazan meha ayı Remezanê bana hestekê bir din ayrı a artı bir dîndar li duygu azanê yüklemiş. bar kiriye û ev Dolayısıyla xweşî bi vê awayî böyle dom devam dike edebiliyor. û diçe. Yani Ji ber vê yekê em dizanin ku di meha Remezanê de misilman hinek bêtir azanê guhdar dikin. Di Remezanê de guhdariya azanê, xweşxwendina azanê, azanê girîngtir dike. Lê belê di rastî de her dem, her gav, di vê meriv weke ku ew azana dawî ye, azanê xweş bixwîne. İnşallah wê azana şerîf bu ezanlar ebeden ji minareyên me alam bide, en güzel bi şekilde vî awayî dom bike icra û edilir. heta Devam roja eder, qiyametê jî kıyamete kadar. înşallah wê bi vî awayî berdewam bike. Allah Xwedê me bu hemû misilmanan ji vê eşqa azana Mihemmedî bêpar nehêle înşallah. eksik eylemesin diyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayy ale's-salâh. Hayy ale's-salâh.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا